Vidiš ti tu, znači tu su ljudi živjeli, to ti je bilo sve u kamenu zidano, čisto, uredno. Može biti ovdje natpisa nema jer na Zolji je natpis bočno, znači ne s prednje strane, ovdje je bila neka oprugica. Pa ja sam se sad naježio i mogu si misliti kak je tebi. Uvijek se toga sitim i nisam ravnodušan. Piše šaljite salate, bit će mesa, klaćemo Hrvate. Tu sam izišao i pošao sam prema njima. Došao sam ovdje do njih, samo sam stao pred njih, one su stale ko ukopane. Dragi gledatelji, moje ime je Borna Marinić, povjesničar sam i istraživač Domovinskog rata. Tu noviju povijest Hrvatske Republike pokušavam prenijeti široj hrvatskoj javnosti, a i svjetskoj na razne načine. Prije nekoliko godina pokrenuo sam projekt Gdje si bio 91. Kroz njega sam snimio na desetke podcasta sa herojima Domovinskog rata. Među ostalim i sa Ivom Baždarićem iz Paljuva. To me potaklo da pokrenem novi projekt. Prva epizoda vodi nas u Paljuv. Ovo je biser podno Velebita i ponad Novigradskog mora mirno je mjesto s 300-tinjak stanovnika. Posjećujem ga prvi put i odmah se zaljubljujem u njega. Duh ne tako davne prošlosti ovdje osjećam kao malo gdje. O tome što je Paljuv doživio 90-ih znam iz priča i iz knjiga. Preko godinu dana mjesto je bilo okupirano, da bi se tijekom operacije Maslenica u njemu vodile neviđene borbe prsa u prsa. Preko 30 godina kasnije, miris baruta i odjeke detonacija u mojoj podsvijesti bude živi tragovi rata, vidljivi u ruševinama, tragovima metaka i gelara, te nevješto prefarbanim ćiriličnim natpisima. Zakoračio sam u povijest i vodim vas sa sobom. U Paljuvu, mjesto u tadašnjoj općini Zadar, 1991. živjeli su Hrvati baš kao i u Pridrazi, Novigradu i Podgradini. S druge strane, nalazila su se sela u kojima su živjeli uglavnom Srbi, Islam Grčki, Kašić i Smilčić. Na početku rata, mještani Paljuva organizirali su se u seoske straže, no u rujnu 1991. po okupaciji Kruševa, Maslenice i Jasenica, situacija je postala znatno složenija. Tada je u sklopu 112. brigade u Paljuvu formirana satnija dragovoljaca na čelu s Antom Barabom Čičom. Iako ih je u studenom po rušenju Masleničkog mosta JNA u jednom trenutku potpuno okružila izbivši tenkovima na Pašku cestu, branitelji tog kraja nisu posustali. Držali su se sve do 31. prosinca 1991. Tog tragičnog dana JNA je u ofenzivi poznatoj pod nazivom Udar 91 okupirala Paljuv i okolicu. Branitelji i civili povukli su se prema Posedarju, no ne svi. Trojica hrvatskih branitelja poginula su, a 20 civila i 3 hrvatska vojnika ostala su u okupiranom Paljuvu. Većina njih spašena je hrabrim pothvatom skupine koja se probila do njih. Probijajući se uz more, došli su pod dno Paljuva, da bi se uskoro podijelili u 3 skupine i praktički pred očima neprijatelja spasili svoje suborce i sumještane. O tom pothvatu, ali i drugim ratnim doživljajima, priču će nam na licu mjesta ispričati Ive Baždarić, kojeg ste mnogi već upoznali kroz podcast Gdje si bio 91. Jedva čekam. Hej Ive, evo mene napokon u Paljuvu. Neka te je dobrodošao, Borna, dobrodošao u Paljuvu. Ja sam dobro naglasio. Jesi, u Paljuvu, baš mi tako rečemo. Evo, dobrodošao. Hvala ti na pozivu. Nema na čemu, znači osjećaj se ugodno, evo ja ću se potruditi danas da te provedem kroz Paljuv. Obići malo zaseok Barabe, zaseok Svitići, zaseok Ramići, Buteridi i jednu dominantnu kvotu kod naše škole gdje su bila velika stratišta i stradavanja.
i pokušat ću to dočarati na način kako je to baš bilo. 1992. godine prilikom izvlačenja civila, kad smo mi, nastavna istorica, napravili jednu strašno bitnu akciju, izvukli 15 civila, spasili od sigurne smrti. Naravno, ono što je ostalo, sve je pobijeno i nakon toga je došla akcija Maslenica neki skoro godinu dana i to je bila majka svih bitki, kako je mnogi branitelji zovu. A ja ću vam danas pokušati po lokacijama dočarati kako je to tada izgledalo, jer ja sam bio sudionik, znači, i te akcije spašavanja i akcije Maslenica i na najbolji mogući način ću vam pokušati dočarati kako je to izgledalo, da ljudi vide, da se sjećaju i da ta uspomena ostane trajna. Iz Paljuva idemo u zaseok Barabe, nekad živo mjesto s prekrasnim zdanjima od kojeg su danas ostali samo tragovi njegove bogate i teške povijesti. Ulazeći u Barabe, kao da ulazim u kulisu nekog povijesnog filma. Na ovoj lokaciji obitavalo nekih 20 ljudi do prije rata. I sad, zašto je ova lokacija bitna? Znači, ova lokacija je bitna, na ovu lokaciju u akciji izvlačenja civila došla je 5 ljudi. Znači, došao je Ante Baraba, Čiča, general, danas general Blaž Beretin, kojega pozdravljam, Živko Buterin, Žuća, Brane Buterin i Ratko Klapan. Došli su na način da je Ratko i Brane su ostali malo poviše sjevernije i Žuća jedno 50 metara, dok je Blaž, general Beretin, došao tu iza zida, a ovdje gdje ja stojim, ovdje je došao Čiča, koji je bio naš zapovjednik i začetnik te ideje za tu akciju. I on je staja tu, znajući da tu u ovom zaseoku postoje 2 hrvatska vojnika koji su ostali 42 dana, znači, u okupiranom području, Ivica Bakić i Išo i Dragan Baraba. I mi smo imali saznanja da su oni tu, jer nam je to ispriča pokojni Tomislav Portada, koji se izvuka jedno 15 dana prije same te akcije i doslovno nam donije friške informacije, znači i on je ostao u Paljuvu, i on je nama donio friške informacije di se koja ekipa, odnosno grupa, nalazi. Kako je rekao za njih dvojicu, da se kriju najviše tu zato što su bili mladi hrvatski vojnici i bojali su se naravno zarobljavanja, koje kakvih kazamata i mučenja, i skrivali su se tu i čak išao je pokojni Ivica Bakić, išao je bio strašno sposoban čovjek i toliko snalažljiv da je jednoga dana pao snijeg. Znači, kad oni bi svako jutro iz te kuće izašli i obitavali bi u šumi, jer su četnici obilazili te kuće, da ih ne bi našli, ali oni bi samo prispavali i išli vanka. I Čiča je bio tu, došao je tu, znači, htio sam ti reći ovo za Išu, kako je bio mudar i snalažljiv kad je pao snijeg da bi zavara svoje tragove. Znači, čovjek samouk, on je išao unatrag, znači, po snijegu je išao unatrag na cilj, neravno. I tako je zavarava tragove. Neprijatelju, kad bi ga slučajno po snijegu tražili, ne mogu ga naći kad je on otišao tamo, a išao je nazad. U biti to je enigma. Međutim, što je Čiča je došao tu ujutro i on je čeka da li su oni možda već otišli iz kuće vanka. Ali je Bog umišao svoje prste i sve se dogodilo u jednoj sekundi. Znači, Čiča je tu čekao možda 10 minuta i pojavio se Išo na vratima. On je njega zva, ali Išo ima malo problema sa sluhom i nije ga čuja. Ali je čuja Dragan koji je bio iza njega, ali nije vidio Čiču. Ali čuje njegov glas. Ali naravno Čiča nije jako vika, jer se boji. I kad je on njega zva, kaže Dragan njemu: Išo, pa Čiča zove. Što, ko? I ovaj pogleda i ugleda Čiču od. Nakon 42 dana, znači, kad je bilo sve nemoguće. I naravno Čiča je onda poša prema njima, vamo. Dragan je ostao tu je bio jedan portun, što mi zovemo portun, to ti je onaj, znaš, od kamena, visoki ulaz u kuću. Aha. I Dragan je ostao tu kao sleđen, a Išao je malo nasmijan, išao prema Čiči, ne vjerujući da je on to, znači on nije mogao vjerovati. Nakon 42 dana da mu se ukaza Čiča, naš zapovjednik, jel? I evo, došli su tu i tu su se zagrli, pustili su po koju suzu svi trojica i njemu je Čiča, znači, prinija informaciju da mi njih večeras izvlačimo. Trebali smo se naći na jednoj lokaciji, sve 3 grupe koje su išle, znači ova grupa Čičina je bila tu,
Jedna je grupa bila u Cvitića, sad ću vam i to pokazati, u kojoj su bili Marijan Baraba, Gajan, Nenad Baraba i Stipe Baždarić. Oni su išli po tu drugu grupu. Dok smo po treću išli ja, Ivica Buterin Pujo, Dragan Buterin i Stipe Buterin, po tu treću grupu koja se skrivala u centru sela gdje je bilo uvijek frekventno po pitanju pljački i svega i gdje je bilo malo je zahtjevnije bilo ući u to mjesto. I znači on je njih obavijestio ovdje i oni su se odmah povukli sjevernije 1 kilometar dublje u šumu i tu je bio zadatak čekati da padne noć, jer se mi izvlačimo pod okriljem noći. A taj zimski kratki dan je bio predug. To je predugo trajalo, nikad iščekati. Nakon što smo mi izvukli te civile, znači nepunu godinu dana, dolazi akcija Maslenica i znači opet je ova kvota bitna, jako bitna. Opet ona dolazi do svojih izražaja na neki drugi način koji ću vam isto pokazati što se tu sve dešavalo i na koji način se dolazilo uopće na ovu lokaciju. Evo, to ću vam isto pokazati pa ćete vidjeti. Ajmo vidjeti. Evo. Vidiš ti tu, znači to su ljudi živjeli, to je bilo sve u kamenu zidano, čisto, uredno, besprijekorno, čisto, znaš. Poskudno, ali čisto. Na ovom području od svih tih nastambi kuća koje su bile nekako najsigurniji bio je ovaj kutak tu, pokojnog Marka Barabe, znači kuća i evo, tu znači vidimo još ostatke neke opreme od JNA koji su znači tu došli nakon što je evo tu i od okvira čak od ovih sanduka municije ima. Znači oni su obitavali, znači naši su dečki tu bili negdje do drugi drugoga, kad se povlače, kad ova kvota postaje... 93. Tako je, 2.2.93. kad ova kvota postaje više doslovno nemoguće zadržati ili je predaleko od centra Paljuva, ima nekih 2300-400 metara zračne linije. I oni znači se povlače odavde da bi nakon par dana, naravno, došli okupatori, došla ta srpska vojska i nastanila se na iste krevete, na ista mista, u istu prostoriju. I čuvala straža, znači na istim mislim samo okrenute cijevi na drugu stranu prema Paljugu. Je se nakon toga vraćalo prije Oluje ovo ili je tek... Ne, ovo je Zagrebačkim sporazumom, znači u 94. godini, da, Zagrebačkim sporazumom odlučeno da ovo ostane čak već skoro pa i u njihovoj dubini, jel? Znači tu je njihova... Ničija zemlja. Ničija zemlja, ali oni su tu spavali, znaš, ali linije su bile malo isturene, ovo je bilo, znači, ajmo reći njihovo. Ničija zemlja je bila, znači, od njihove linija do naših. To je neki 2 km zračne linije, to je bilo ničije, do centra Paljuga, do glavne ceste kroz Paljuga. Znači, oni su isto ovdje imali istureni položaj? Da, istureni položaj i naravno kad su oni došli, oni su bili daroviti po pisanju, što ću vam ja sad pokazati, kako su ostavili lipo svojih podataka, svojih mjesta, sela, adresa, čak i svega unutra nadimaka. Možemo ih pronaći lako. Možemo, čak za neke ja čak i znam i di su i što su. Tako da, lako se to nađe sada kad bude čovjek naivan postavi svoje ime i prezime puno, tu pa ga se lako nađe sad putem društvenih mreža ili koje kakvi već. Ajmo vidjeti. Ajmo vidjeti to. Dakle, evo, vidimo ko je ovdje bio od 93. do 95. Da. Jovo, Jovan. Evo, vidimo, znači, bili su toliko daroviti i hrabri da su ostavili imena cijeloga voda. Evo, znači, ima neki Jovo, Jovan i Oco, pa opet Jovan, pa Vasilj, pa ne znam, neki Mića, pa Stevo, pa Janko neki. I nešto je dosta toga izbrisano, ali uglavnom ima čak i naziva sela iz kojih su oni sve dolazili tu. Znači oni su tu bili dosta dugo i mislili da će biti za vikove i da neće to niko vidjeti što su oni napisali. Čak su napisali, kao što vidite, neke i poruke koje nisu baš ugodne za slušanje i čitanje. Što piše ovdje? Pa piše šaljite salate, bit će mesa, klaćemo Hrvate. Ali salata je možda stigla, ali meso vjerojatno nije. Greška u proračunu, znači do Oluje su bili tu, nakon Oluje su otišli malo dalje, nemaju više.
Tako da smo mi tu, znači, evo, to je prilično dobro sačuvano i tu naši mladi, znači, dođu ovako šetnjom nedjeljom kad je lijepo vrijeme i ostave po nekakav datum, evo vidimo tamo negdje 2013. godine kad bi šetali ostavu svoj natpis, ali kako i vidite, znači tu ima jako puno tih natpisa, njihovih imena i oznaka, a puno je toga izbrisano i ne vidi se. Ali evo, nevjerojatno da su čak i te krevet. Da, evo, krevet je tu, krevet svjedoči još tome vremenu, znači krevet je ostao isti, samo se promijenila postava na njemu, znači do neki drugoga je bila Hrvatska vojska, 93. nakon već par dana da su oni došli, samo nastavili, znači služiti sa ovom prostorijom, jer su inače jako malo datuma ostavljali oni, tako da po datumima ne možemo skužiti točno kad su došli, ali znam po tome što smo mi bili, što smo trpili vatru baš sa ovog područja, da je to bilo par dana iza drugoga. Čekaj, ti si bio i na vezi, jesi se čuo sa njima? Pa naravno, oni su upadali u vezu, oni su imali jaka sredstva veze, tako da su upadali redovno nama u frekvencije. Poruke su pretpostavljam bile ove koje su... No, da, bilo je to. A bilo je tu poruka, čak se uvijek pitalo, neko za nekoga je pita, znaš, od nekih kolega sa posla ili tako, za neke ljude koje su poznavali, jel? Ali uglavnom su bili ovi preteće poruke, ali kažem, sredstva veze su oni imali izrazito jaka, kad ne bi upadali u vezu, onda bi stavljali skreblere, tako da mi, znači, poništi nam vezu, ne razumiješ. Čuješ da se neko javlja, ali ne razumiješ što govori. I tako da smo imali s tim problema, jer su po sustavu veze su bili jači od nas. Puno jači. Ali, eto, mi smo to izdržavali, kažem, to je nadljudski napor bio. Izdržali smo sve, ne znam ni ja kako, evo, doslovno. Zaseok Barabe može biti zaista filmska kulisa. Da, Zaseok Barabe može biti filmska kulisa sigurno, zato što svjedoči još uvijek u onome vremenu, to je jedna stvar, druga stvar, tuvanje neopisiva tišina, znači prilipa priroda, prilipa kamena zdanja, mi bi rekli kamena čipka, što su ljudi zidali, znači suhozida do par metara visine, i to je još ostalo dobrim dijelom sačuvano i svjedoči, opet kažem, tim lipim vremenima, ali bi moglo poslužiti, kako bi moglo poslužiti kao nekakvi dokazi ili neki dokumentarci, zasigurno to. Evo ovako, znači ovdje imamo čaure, ovo su većinom čaure od čahure od 7,62, koliko vidim, ovo tuvanje, znači najvjerojatnije prednji poklopac od Zolje, znači ručnog bačaša M76, a ovo ne znam od čega je, ovo je mali komad, ne znam od čega je ovo, mislim da je ovdje u pitanju neka optika ili nešto, ali naravno na ćirilici je onda se znači je, a ovo ne može biti, ovdje natpisa nema jer na Zolji je natpis bočno, znači ne s prednje strane, ovdje je bila neka oprugica koja zakači taj poklopac koja ide gori doli. Eto. Muzej. Znači idemo na sljedeću lokaciju da nastavimo ovu priču i da vidite još neke dokaze koji još uvijek su tamo. Može. Iz Baraba idemo u obližnje Cvitiće. Dok se vozimo, Ive se prisjeća operacije Maslenica i događaja na tom području. Evo, znači sad na ovoj lokaciji gdje smo bili, tu je bio stacionar, a vamo je bio punkt, znači to je neki kilometar daleko jedno od drugoga, gdje je dolazilo po 4-5 ljudi. Na taj punkt obično su se smjenjivali pred večer. I onda bi ostali tu. I s tim što kad bi ostali tu, jedan od njih bi uvijek mogao malo prileći u vriću za spavanje, ako bi mogao, ako bi bilo tišina i ako ne bi bilo napada i to. I ovaj put ide lagano desno, a mi ćemo proći ovdje ravno, baš kraj mjesta pogibije Jose Bakića i ovoga dečka, mislim Mareković da se preziva, sad ćemo vidjeti. Inače, ovdje je bilo, u nekoliko navrata su ovdje oni pokušavali ući. Evo, znači to je to mjesto Maraković, evo, za jedno slovo sam fula. Znači, Joso Bakić i Marko Maraković, pripadnik druge pješačke bojne 3. brigade Kune. 1.2.93. Oba su poginuli, 1.2.93. jer u onom momentu kad su oni ubili Josu Bakića, znači vatra je otvorena i po njima. Tako da je i njih ostalo tu. Evo, sad ćemo mi ovdje zamotati desno. Vidiš, vama. Na kornjača, pazi da je ne znači. Neće vidi. A ima ti njih ovdje milijarde
još ono kad su razminirali pa onim strojevima, znači ja sam se protivio uvijek tome, to je stuklo, sve bilo ubilo, ja sam mislio da neće ni jedna ostati. Međutim, iz nekoga razloga one su poslije bilo više nego što je bilo prije, znaš. Ko je njema uopće neprijatelj? Kornjačama? Da. Niko, godine. Godine, da. Nema, oni nemaju predatora. Evo, i dalje ne možemo s autom. Evo nas, znači, Borna, ovo je, znači, ta druga lokacija gdje su se ti napaćeni civili naši, znači, skrivali ti 42 dana. Znači, u ovoj prostoriji, znači, po ovu grupu civila gdje su oni bili, došli su dvojica sinova od ljudi koji su bili tu, znači, Marijan Baraba i Nenad Baraba. Marijanovi su bili tu i mater i otac, a Nenadova mama je bila tu. Znači, njih dvojica i Stipe Baždarić. Znači, to je bila ta druga ekipa koji su, znači, isto tako došli njih obavijestiti da se njima sprema večeras izvlačenje i poveli, znači, odmah u Gustiš, odmah ujutro rano u Gustiš, da se sakriju tijekom dana i da bi i oni tu čekali večer. I oni su se spajali upravo sa ovom grupom od Ante Barabe. Spojili su se 1,5 kilometra dalje odavde i išli dalje, znači trebali su ići još dalje na tu treću lokaciju gdje se onda trebaju spojiti sa mojom grupom, znači i tim civilima iz centra sela koje mi nismo smjeli izvući odmah kao oni ujutro. Zašto? Zato iz razloga što su oni njih, te civile, obilazili. I da ih nisu našli ujutro kad su došli, bila bi panika. I nas je... A ove nisu obilazili? Ove nisu tako često, da. I ove nisu obilazili, obično ovdje kad bi došli bi neki ljudi ili u neku sječu drva ili nešto slično. Tako da... Ali znali su za njih? Naravno da su znali, da. Znali su, samo nisu znali za ovu dvojicu tamo što su bili u Baraba. Za ove su znali, koje su jako rijetko posjećivali, a i za one su znali u Buterinu gdje idemo sada, gdje ćemo ići sada, njih su posjećivali svaki dan. Znači svaki dan. I onda i iz tog razloga nismo izvlačili odmah ujutro, zato što smo se bojali da nađu prazan prostor i da dignu paniku. Idemo vidjeti to mjesto. Idemo vidjeti i tu lokaciju, da. Iz Cvitića se kroz Makiju i Krš poljskim putem vozimo prema Buterinima, odnosno Paljuvu. Prije nego stignemo na odredište, stajemo kraj mjesta gdje je tijekom operacije Maslenica Ive gledao smrti u oči. Ili je možda smrt gledala njega. Znači sad se nalazimo između lokacije pogibije Jose Bakića, toga punkta, i Paljuva prema zapovjedništvu. Ja sam tu jedno večer dobio, znači, zadatak da spojim žičano ovu kvotu Glavica, Barabe, sa zapovjedništvom u centru Paljuva. Udaljeni neki 2700-800 metara zračne linije. Znači, kablovi su bili svi ganjci novi. Znači, svi su bili novi iz tvornice. I moj jedan vojnik, vezista Nikola Zurak je vozio auto, evo ovako, a ja sam u polju sidija nazad i lagano držao motalicu da se žica razmotava. Svaki put kad bi motalica došla do kraja, ja bi prikačio telefon i isprobao bi žicu. Međutim, tu, evo naprijed, tu 30 metara, meni je motalica, znači, došla kraju, ja sam proba, ne radi veza. I ja onako, naivno, uzmem žicu u ruku i kroz ruku se vraća nazad. I sad ovdje gdje stojimo, gdje je zadnji točak od auta, žica prekinuta. Prekinuta, ja sam je prije razmotao. I dalje ja naivno to okrpan, lipo, vežem žicu u čvor. Tamo mi je ostao telefon prikačen u kediju, auto radi, Nikola sidi u auto. Ja se vratim, znači lagano korakom, to je trajalo minut, dva, do auta, isproban vezu, veza ponovo ne radi. I ja se ponovo vraćam, znači ponovo ja uzmem žicu u ruku i vraćam se nazad. Sad znam da nije prekinuta od auta do ovog spoja ili sam prema to prošao. Međutim, ja se vraćam nazad, dolazim do tu, žica je prekinuta, spoja nema. Fali 10 metara, 15, ko zna koliko žice. Znači, prije spoja žica je odsvikana, dalje je nema. I to te dolazi moment, znači, kad ti na svome tijelu osjetiš pogleda.
Noć je, mrkla noć je, možda će biti nekih 7 sati naveče, 8, zimsko vrijeme, znači potpuni mrak. I ja skužim što je. Oni su tu, ovdje, tu su, kraj mene. Tu, 5 metara. O čemu se radi? Radi se o tome što je najvjerojatnije, što je njima moja malenkost premalen zalogaj. A tili su mi dati do znanja da su tu ili me psihički slomiti. I naravno, ja kad sam vidio da toga spoja nema, da je ponovo prikinuta žica, do spoja nisam došao, žice nema, prem sam ga ukrpa, ima 3 minute. Znaš o čemu se radi? I ja se lagano vratim do auta, lagano kao da ništa nisam skužio, da ne izazivam paniku, da ne trčem, jer da stvar bude još gora. Ja pušku nisam ponija od auta do davde, tu ima znači neki 80 metara, ja je nisam ponija. I ja se bez puške lagano vraćam nazad, jer sad u tom momentu brzo razmišljaš, ako ja trčim prema autu, oni će misliti da trčim po pomoć i po naoružanje i sarafalat će me dok ja dođem do auta. Ja se vraćam, da oni misle, znači, sa uvjerenjem da ništa nisam skužio, vraćam se do auta i kažem Luki, samo sam sija nazad i kažem Nikoli mom Zurku, ja kažem, vozi krute jeba, vozi tuzu. I on čovjek krene, veli on, ko je tu? On je krene i pita mene ko je tu. Nikola samo vozi, ne staj, vozi. I tako smo izašli, a ta, znači, žičana veza nikad nije zaživjela. Stone Cotton nikad nije mogla zaživjeti, jer kaže na ti 2000 i nekih 700-800 metara zračne linije kud se ta žica vukla, taj prostor je bio non stop, znači non stop sumnjiv da su oni tu dolazili i prolazili kroz njega, ulazili u naše redove. To je bila ta naša obrambena faza operacije Maslenica kad su oni dolazili sa najveće snage. Tako je, to ti je bilo, sad ja ne mogu znati, ili 30. ili 31.1. 93. da. 93. Znači, ili dan, ili dva prije nego je Joso Bakić ubijen. Tu. Znači, ja držim da je ubila Josu Bakića ista ta ekipa koja je meni pokidala žicu. Znači, ista ta ekipa. Jer ta ekipa je upadala u Palju u više navrata i radila dar-bar. Jer od takve, možda te ili takve ekipe je poginje Mario Glavota. 27.1. da je Mario Glavota poginje. Znači, to mogu biti. Isto u Paljuvu, u centru Paljuva, znači, da. Znači vidje je dečka i sačekaj da mu priđu, odnosno da dođu jedan k drugome, misleći naravno da su naši, a oni su znali da on nije njihov kad su bili samo oni u selu. I naravno kad su mu prišli, samo su ga likvidirali i raštrkali se, pobigli dalje. I to su ti bili problemi, znači, kraj 1. mjeseca u Paljuvu su bili najveći problemi, znači, pomišane postrojbe, iste uniforme, isto naoružanje, iste one krpe na epoletama i ti nemaš pojma, znači dok ne dođeš face to face, ti nemaš pojma ko je tu, znači dok ne vidiš, ono, doslovno dok ga ne umirišiš ko je ko. Jednostavno si primoran vjerovati srići da je to naš čovjek. Ja sam ima 2 puta slučaj da sam se srija s čovjekom, 99% uvjeren da nije naš. Ali je, u stvari, 1 puta znam da je bio naša, za drugi puta ne znam. Nisam ni danas siguran ili to bio naš ili nije bio naš. To je moment o kojem sam priča, o moment kad sam vidio kako ljudi doslovno pucaju, kako gube razum, kako se psihički slamaju, kako im razum nestaje u nekakvom vihoru nerazuma, straha, strepnje i neki nadljudski napora, psihofizički nadljudski napora. Znači, 1 put sam u mom dvorištu kod moje kuće naišao na čovjeka misleći da je 100% njihov. I ti kad ideš prema njemu, on prema tebi, sitiš se onih dvoboja iz kaubojskih filmova, kad oba nosimo pušku prema zemlji za zadnju ručku, a niko je prvi ne diže, a ošto ga gledaš ko će prvi. I onda dođeš na metar i staneš i on pita mene ko si. Ja kažem, hrvatski vojnik, u livom džepu je iskaznica vojna. Jer sam u livom džepu u krožetu ima iskaznicu. I on potapša me po ramenu, kaže, stari, oprosti, ali do ovog je došlo. To su ti bili momenti. Znači, tako je mogao biti i diverzant. Na isti način mu dolaziš na metar i sad ko će koga? Ko je spremniji? Naravno da su oni tu bili puno spremniji, jer je njih bila šaka, oni su jedan drugoga znali, a mi ne znamo jedan drugoga, jer su tu već 2-3 postrojbe. Slavonci, tako je. Ljudi su se izmišljali, došli su noćas, a kako ću ja znati ko je sve došao noćas? Ja to ne mogu znati nikako.
I u tome je najveći problem bio i tu, recimo, tu smo izgubili Marija Glavotu na takav način i Osu Bakića na takav način. Isto na takav način. I Marinko Gnjatović, znači, koji je poginje isto ovdje na putu, znači, između Paljuva i zaseoka Barabe, znači, dečko 70. godište, koji je doslovno ušao njima u ruke i likvidiran i da bi za 2 sata već bilo na Radio Kninu kako su ubili hrvatskog časnika, a pokojni Marinko je negdje naša epoletu sa činom, ne znam, mislim, poručnik ili satnik, i to onako više od zezancija nosije u džepu i tad mu je bio u džepu, nisu ga našli i tvrdili su da su ubili hrvatskog časnika, a on je bio običan vojnik. To je bilo nedaleko od mjesta gdje sam sada rekao da su mi kidali žicu. Znači, ti ljudi su, uvjeren sam, Marinko je poginio 1.2.1993. na isti dan kad i Oso i Marko Maraković. Znači, držim da su to napravili sve ta ekipa koja je meni kidala žicu. Strašno sposobni ljudi, jako dobro obučeni i psihološki strašno dobro pripremljeni. Jer trebaš izdržati psihološki, ući u neprijateljsku liniju, zatomiti se cijeli dan, biti negdje u šumarku, ne mrdati se i djelovati samo noću ili rano ujutro ili kasno navečer. Na terenu koji njima nije poznat. Na terenu za koji oni pojma nemaju. Da. Znači, pojma nemaju. Paljub je etnički čisto mjesto prije rata, da. I sada, dan danas, znači, ne postoji šansa da je neko njih mogao voditi ko Paljub dobro poznaje. Niti su, čak i ni lovci njihovi, znači iz njihovih sela, čak ni lovci nisu lovili po Paljubu da bi eventualno oni poznavali taj teren dobro. Da. Tako da je obučenost ti ljudi bila izvanredno napravljena, sigurno. Jer su doista radili dar mar, ali, kažem opet, nije to baš tako lako išlo. Ovdje je lokacija, znači, kad smo ušli po civile 1992. godine sa 9. na 10.2. Znači, sa civilima smo već napravili smo s njima već kontakt i dogovorili se sve, i nas 4, ja i Ivica Buterin Pujo, Dragan i Stipe Buterin smo se tu skrivali i sa ovim pravcem u kojem mi sada idemo prolaze i traktori. I moje srce meni nije dalo mira, nego prići, evo tu di su ova 3-4 suha stabla, znači koliko ima od puta do tih stabala, 3 metra. Tu je bila jedna šmrika, možda je i sad tamo, i ja sam ušao u nju čekajući i puc od 30 traktora u selu, evo šmrikete, nije ovaj grab sada, evo tu je bila šmrika, evo ja sam ušao u nju, moj traktor, znači moj traktor vozi čovjek i pored njega sidi žena. Tu ženu nisam ja znao, ali sam je poznao zato što je imala nekakvu specifičnu kosu po kojoj sam znao o kome se radi. I ona prolazi kraj tebe 3 metra, vozi tvoj traktor, a ti ne smiješ ništa. Znači, moraš biti skamenjen, moraš biti, znači, totalno neprimjetan. Sad dolazimo do lokacije, znači, gdje je bila ta 3. grupa civila, i sad ću vam podrobnije objasniti i što se desilo, znači, nakon izvlačenja civila upravo na ovoj lokaciji. Evo, sad ću vam to sve objasniti ovdje. Nalazimo se u centru Paljuva, u zaseok Buterini, gdje se danas, znači, živi. To je mahom sve već obnovljeno okolo nas. Međutim, ovaj dio tu nije obnovljen, a ovo je bila 3. lokacija gdje su bili civili skrivani, znači, od studeni i od neprijatelja, i gdje je došla moja grupa po njih. Međutim, ko što je bilo na one 2 lokacije koje sam vam već pokazao, ovdje je bilo doslovno nemoguće doći na vrata i ostvariti kontakt s tim ljudima. Zašto? Zato što smo mi imali informaciju da se upravo ovu grupu civila čuva. Znači da nekad neko prispava s njima od neprijateljske vojske. Iz tog razloga smo bili previše oprezni, išli na jedan mali faktor sreće. Kako nismo smjeli prići tu, nas 4 smo došli na domak tu nekih 100 metara i čekali hoće li neko slučajno izaći van, da se mi s njima dogovorimo što i kako. Mi smo čuli glasove tu, znači, ali pošto je to pokriveno pod kamenu ploču, ti ne možeš razaznavati glasove
Oni pričaju od straha tiho, jako tiho i ne može razazvati, a blizu prići ne može. A ovdje su iza, nema 50 metara, oni su već došli u pljačku, jer to bi bio način ko prvi ima više forme za birati što će pljačkati. Tu su skidali ove oluke sa kuće jedne, njih trojica i mi naravno vidimo odavde, vidimo je kroz tu šumu, nije bilo lišća, bilo je dosta ritko i vidi se. I naravno ne smemo prići i čekamo. I evo sad ću ti pokazati gdje smo čekali i na koji način smo ostvarili kontakt. Evo, znači, ovdje je bio jedan žbun, onako visok, možda 2,5 metra. I mi smo došli, ja sam konkretno bio tu. Evo, ovdje je bio ulaz u ovu ogradu. Ja sam bio tu. Ivica Buterin Puje bio ovdje jedno možda 10 metara iza mene. Dragan Buterin sjeverno možda jedno 25 do 30 metara. Ali čega smo se mi bojali? Mi smo se bojali i očekivali zamku. I Stipe je ostao Buterin tamo na tromeđi onih zidova sa falovkom i kad smo se onda razdvajali, zauzimali svoje pozicije, onda sam ga zamolio da ne dozvoli da me živa uvodi. Znači, u slučaju da je neka klopka, ja kaj ne daj me živa, znači udri mene, njih, sve udri, samo nemoj da živi k njima dođem, jer to mi je, pomisliti na to mi je bilo teško. A vjerovao sam da neću, ali nikada ne znaš. Došli smo u totalno nepoznato područje i sada preostaje nama samo čekati. I znači, mi čujemo glasove, da žubore, da mramore, ne znamo ko je, ne znamo, ne razabiramo. I došao je moment, bliži nam, sa vrijeme nam curi, vrijeme odlazi. I ugledan pokojni Šime Baraba, zvani Mimo, ide prema vamo. Pravo vamo ide. Ja sam se ovdje, srasta sam s tim stablom, doslovno ne mrdam se. I čovjek je došao i pomokrije se ovdje. Tu, evo, tu se pomokrio, ja sam bio ovdje, znači metar od mene. Metar od mene. A još nisam bio siguran, pošto je on sam izašao, da nema neko unutra. Pravim se mrtav. Znači, on se pomokrija, vratio se nazad. Čekamo dalje. Vrijeme curi, panika. U tome momentu kad je on ušao unutra, izlazi vanka njegova žena, koja je danas još živa, Anka, i pokojna Marija Buterin. Izlaze, idu u istom pravcu. Isto, vjerojatno na mokrenje, idu ujutro, jel? Ja i dalje čekam ovdje, ali više nema više. Znači, nema vremena ni kockanja, hoće li neko naići ili neće. Kad su došli na neki 10 metara od nas, mi smo imali neke kapuljače, samo na noć vire, ko kamikaze, one. I kad su došli na neke 5-6-7 metara, ja sam izišao vanka, tu sam izišao i pošao sam prema njima. Došao sam ovdje do njih, samo sam stao pred njih, one su stale ko ukopane. I ja sam u tom momentu skužio da mi je kapa na glavi, da me ne prepoznaju, naravno skinem kapu. Ja kažem, ne bojte se, ja sam Ive Baždarić i Marijanovi i mi smo došli po vas. Međutim, ja hoću ostvariti kontakt da ne pričam glasno, tu pljačkaju, mogu nas vidjeti, samo da pogledaju. I ja prilazim k njima bliže da im to rečem, da ne vičem jako, kako ja idem k njima, nakon one idu od straha korak unazad. Svaki moj pokret rukom da pomaknem pušku ili nešto, one cvikaju, razumiješ? Predaju od mene, kužiš. Znači da su isprestravljeni, jel? Trajalo to možda neki minut i po, meni se učinilo sat i po. Predugo njih su, znači 3 držu na nišanu i mene i sve oko mene. I mi smo njima tada objasnili što nam je namjera, zbog čega smo došli. I rekli smo mi ćemo se sad povući, ovdje ima jedna mala lokacija, jedan vrt, mali, zove se Duboki vrta, jel? Mi ćemo se povući tu, čim uvatite vremena, dođite tamo. I tako je i bilo, mi smo se morali maknuti odavde, jer tu je komunikacija, tu se prolazi. Svako malo može neko naići sa autom ili pješice ili bilo kako. Dan je, 8 sati je već. I mi smo se povukli u taj vrt, tada smo već odahnuli jer smo napravili dobar dio posla. Mi smo se povukli još sjevernije neki 500-600 metara, ali tebi srce ne da mira. Ti si tu, pazi tu. Ja sam ovdje u školu išao svaki dan ovdje. Mislim,
tu si živio, tu ti je djetinjstvo, ne možeš, ti čuješ zvukove kako ruši, kako piva te četničke pisme, tebi sluh iritira srce. I srce ti ne da ti miruješ i da to sve samo tako slušaš. I onda sam ja u jednom momentu, znači, ima želje otići vidjeti moju kuću koja je bila nekih 700-800 metara, znači, istočnije. Jednostavno, i oni meni govore si normalan, pa di ćeš, znaš, kao, ma ja moram to ići vidjeti gotovo. Dolazimo do onog momenta kad je kamion ušao u dvorište i ja sam bio iza kamiona, znači. Jedan čovjek je došao sam, on je najvjerojatnije tražio nešto specijalno, baš posebno. A ja sam bio iza kamiona i nekakva moja psiha, pošto je on sam sam ja, a mi ne smijemo s ničim odeti da smo mi prisutni. Ti si u kući? Ja sam u mom dvorištu. U dvorištu, aha. On ulazi u moju kuću. Ja i dalje stojim iza njegovog kamiona, plava zastavica. I ja sebi dajem nekakvo obećanje, glupo, tada glupo, ja? Ako ga vidim da išta iz kuće iznese, neće otići. I međutim, on ulazi u kuću, baš gdje je bila kuhinja, čuješ lome se, pijati čaše, nabija one žlice i ono tugu što je ostala tamo, razumiješ, po podu, lomi to sve, stakla pucaju. Ništa, ulazi u moju sobu gdje sam ja spavao, u moju spavaću sobu, izlazi van, ne nosi ništa, čuješ tamo ono nabija, lupa po nečemu. Ulazi u garažu, kao da i zna. Vjerojatno je on traži nešto, određeno nešto, i kao da je zna i vraća se do kamiona, on ulazi u kamion, a ja sam iza kamiona. Znači, koliko god ima od zadnjeg branika do vrata ima biće 5 metara. I ja sam tu, ali ja ne mogu pobići vanka dok on ne side u kamion, ili ćemo vidjeti. I kako je on sije u kamion, ja sam samo, jer je on parkira kamion blizu ulaza u dvorište, to je ostalo neki 2 metra. Kad je on, u onom momentu dok je on ulazio u kamion, dok još ne može da tu, ja sam samo iza kantona prošao, uvuka se tamo da on prođe. Znači nije ništa odnio? Ne. Na njegovu sreću? Na njegovu sreću. Možda i na moju. A i na tvoju. I na sviju nas, vjerojatno. Jer ne da ti, kažem ti, sluh ti budi srce, znaš. I ti se vraćaš sad na to zborno mjesto? Ja se vraćam k njima i Puja odmah skužija. Puja odmah mene pita, Braju, što je bilo. On je čuje kad je kamion prošao i zna da mene nema. On je zna da ja mogu napraviti svašta i kaže meni, Braju, što je bilo. Ali kad se kamion vratio, zna da je sve okej. Ja kažem ništa, di je bije, ja bi tako pričao, on kaže, pa jesi ti budala, kaže, pa ne smiješ to, moramo to starčad izvesti. Ti ko si to izvesti? To su ljudi od 80 godina, razumiješ? I onda smo ti mi sačekali tu mrak i sada što će ti biti to Stipe i Pujo i Dragan su rođeni u ovom zaseoku tu, u Buterina. Ajmo samo proći kroz Buterine da vidimo. Znaš, ajde, ako sam ja išao vidjeti moju kuću, naravno da ću biti za da idu oni vidjeti svoju. Proćemo đir. I mi ti prođemo đir i u jednoj kući svića gori. Nekako svitlo blinka, znaš. I mi tamo i sad ostaje jedan čovjek stariji, sitan jako, Šime Buterin, pokojni Lolo. I sad mi prilazimo bliže kroz prozor, na vrata, nas 4, znaš, ko oni ruski, oni specijalci. On ti kuva pivca, neku kokoš, nešto kuva u komadu na nekoj teći i gura onom kuvačom, znaš, špaker na drva gori i on to nabija i svađa, sad i ne more stati, znaš, kao veliki. I mi ne vratimo i sad Puje ulazi prvi unutra, kaže, dobro večer Lolo, a on se okrene. I sad što je, mi bi njega poveli ća, znaš. Ali čovjek, to je stariji čovjek, ne razabire mu brzo naše zahtjeve, ni naše ideje, ni našu namjeru, znaš. Idemo ća, došli smo po tebe, idemo ća, a veliko, kome će ovo, kao što kuva, taj pivac, to kako šta, razumiješ? Kome će, a to je, čekaj, kaže, ajde kad već iđemo, bar ću kantu vina uliti, znaš. Nosi on kantu 25 litara, tamo da će vina uliti da ponese sa sobom, razumiješ? I Stipe ili Vasa, ne znam koji je usred, Dragana smo zvali Vasa, uđe u konobu i očepi 2-3 bačve crnoga vina, znaš, to lipo vino. Ona se lipo vrti, miriši kod uša, znaš. I sada mi ćemo ići, on hoće odijelo poniti od sinova vinčanja, znaš. Da bara ti Antino odijelo, ba kako ovdje, ba veli, stavit ćemo u kola, pa koja kola, Lolo, idemo pješke u Posedari, kroz šumu okolo, naokolo. I čeka, on, znaš, ajde se bar napijem, znaš. I on mujne jednu čašu vina, bit će kod crnoga, znaš, cilu, a njemu je, što je reka Puje, njemu je bila
jedna čaša malo, a dvi previše. Znaš, a on je popio jednu veliku punu. I sad mi smo pošli, sve ok, a za neki 15 minuta njega vino počelo čapati, znaš, vata ga. I on počeo vikat, a tišina ko sada. O Bože. Mrak, pa tišina mi, Pujo ga nosi na leđima, Pujo ga nosi bi 2 km na leđima. Mokar je bio od znoja ko konj. Ali on viče, galami on. Neće, mi idemo najkraćim mogućim, ali ono galami, čuje se to na ko zna koliko metara, razumiješ? I kad smo došli na zborno mjesto s njim, Pujo na leđima, znači besprekidno ga Pujo nosi na leđima, došli smo najzadnji na zborno mjesto, svi su već došli i otišli. I tu tek sabiramo informacije ko je izaša, ko je ostao. I onda smo za neke od njih se nije znalo ni di su. I danas imamo 2 nestali, Augustin Baraba i Danka Baraba, oni se vode još danas kao nestali. I ništa, što je tu je? Onaj ko je tu ide, ko nije, ide i to je to. Nema savremena. I sada treba tu proći, znači tu dionicu pješke. A mi dolazeći, znači tu noć prije dolazeći, mi smo ostavili Nikolu Nekića na jednoj dominantno visokoj koti da on to kontrolira, znači taj dio ceste od Posedarja do Novigrada da kontrolira, da zbraja viđeno i da znamo po toj procjeni da li možemo očekivati nekoga da nas sačeka. Međutim, nije on vidio nikoga na tome dijelu, jer su oni naravno ostavili ti 5% od kruga 360 stupnjeva, ti 5 stupnjeva su ostali nepokriveni, upravo iz razloga da se ljudi mogu izvlačiti, da ne dolazi do te takozvane gerile, jel? 1 na 1, jer tu oni manje šanse imaju, pošto mi teren znamo. Vi ste iskoristili tih 5% prostora? Naravno, moraš iskoristiti, imaš puno civila, puno dice, puno žena, puno staraca. Na kraju happy end, 15 civila, odnosno 15 mještana, 13 civila i 2 vojnika, jel? Tako je, 13 civila, 2 vojnika, nas 13. I opet tu moram napomenuti, nas je trebalo ići u tu akciju 12. Međutim, naš zapovjednik, onda Blaž Beretin, danas general, on nije dozvoljavao da se ide bez njega. A pazi, on nikada u životu u Paljevu nije bio. I sada, što ako dođe do Rasula da bižimo svak na svoju stranu? Kuće taj čovjek. On samo zna di je Paljevi, ništa više od toga, jel? Ne, on hoće ići, makar platje glavom, hoće ići. I zato mu i danas kapa doli. On je bio 13. Svaka čast. Da, danas je general Blaž Beretin, znači on je bio 13. i on je išao s nama najveći dio puta iša i to iša prvi. Tim dijelima neki dvogled koji kao noću vidi, ne vidi on ništa, on je nas samo uvjeri da on vidi, a vidi on ništa. Ništa. Znači, apsolutno, on samo nosi njega na uhu, nema ništa, slobodno. Moglo je biti kombaj na cesti, mi ga ne bili vidjeli. Tako da, ti si još u 2 navrata dolazio u selo dok je bio okupiran. Jesam, da. Ja i Ante Baraba, Čiča smo, jedan je bili 3 puta, u drugom, znači, odlasku išle nas 4, a u trećem na odlasku, drugi je bio 15.4. sa 14. na 15.4. a treći odlazak je bio sa 10. na 11.6. I tada dolazimo 11.6. Znači, tad smo već jako dobro znali ko je u Paljevu osta i onda smo odlučili, znači, doći vidjeti ovdje, pošto je ovdje ostao jedan stari bračni par, Zorka i Jure Buterin. I onda smo, jako stari ljudi i slabo moćni, odlučili doći vidjeti što je s njima. I tu je ostala njihova susjeda Stana Buterin, koju sam ja toga dana naša u njenoj skromnoj kućici prerezanog vrata. Eto. Nažalost, 90 i koju godinu. Ali ovaj podatak ovdje, znači gdje su ostali Zorka i Jure, znači ova su vrata bila tipična, znači dalmatinska vrata, dalmatinski portun, zatvoren. I nismo naravno mogli ući tu jer to je iznutra kračuno nezatvoreno. I onda smo prišli sa ovu stražnju stranu priko zida. Popriskakali unutra i došli smo unutra i našli smo Zorku unutra. Evo, znači, ta kuća je, znači, još tu stoji, stabla su izresla, točno znam gdje smo našli nju i o čemu se radi. Mi je pitamo gdje je Jure, njen muž, ona kaže ubili su ga, znaš. Imala je taj podgorski naglasak, pošto je gore iz Podgorja bila Zorka pokojna. Koga je ubije? A kaže, bacili su bombu i ubili su ga. Znaš. 17 dana mi je ležao mrtav sa mnom na krevetu.
Sad ona ne vjeruje što čuješ, jer pazi, 6. je mjesec, di ćeš 17 dana ležati sa mrtvim tilom na krevetu. Ali oni su njega ubili nekako početkom 5. mjeseca, isto dosta teško vrijeme. I onda su, kaže, došli oni ljudi u bilom i odnijeli su ga. Vjerojatno umprofor, jel? I zašto, znaš, kaže, lupamo je jedan na vrata da otvori, on nije tija i ubili su ga. Znaš, bacio mu je bombu preko vrata. Preko ovih vrata. Preko ovih vrata i evo vidiš, znači, vidiš da je istina, na način, evo vrata su tu, znači bačena je bomba, a ti i sada imaš na milion, evo i, na milion točkica od ručne bombe, znači da baba nije lagala. Evo vidi rupice. Znači, ova vrata su bila i onda. Ova vrata nisu pomaknuta od onda. Ni otvorena, ni zatvorena. Evo vidi su kako se to zaraslo. I sada što se dešava? Znači, to je bilo 11.6.93. 92. pardon. 93. godine počinje akcija Maslenica i kroz islam latinski mi smo već prošli i moj zapovjednik Mićo Rudela mene zamoli, kaže, ajde molim te otiđi, ima jedna grupa civila u islamu latinskom, već je mrak, pa već je bilo. I sad gledaj, ja odlazim, kupim te civile i Slavini nekakav kombi je bije. Jedna je baba iz sila iza mene na zadnji sic. I pita mene, baba Ranko, odakle si ti? Ja kažem iz Paljuva, jer ja to nikad nisam taj. Ba kaže, ajme meni, kaže, tamo je ona budala naša išla ubiti jednoga staroga. Kažem ja, baba koja budala? Znaš. Jedan kaže, naš je išao tamo jednog starog ubiti i čula sam, kaže, da ga je ubije. Ko? Kaže, njemu ti je toga dana poginija neki prijatelj tome idiotu negdje na Stankovačkom ratištu i kaže, on je reka, sad ja idem ubiti jednog ustaša. I on je došao na Jurina vrata, lupamo i bacimo i bombu ovdje priko ovoga, vidiš priko ovoga, nadvoje pribacio bombu. I kaže, pribacimo i bombu u dvorište da pukne i uteka. I sad gledaj kako se to slučajno povezalo, točno s onom pričom što je meni Zorka rekla. A vrata svjedoče, sad sam ti pokazao da je to istina. Nevjerovatno. I ona meni govori ime i prezime toga čovjeka. Koji je to napravio? Pazi, baba od straha, misleći da ću ja njima napokositi, ona se sad brani istinom nekakvom, jel? U tom momentu dok ja njih vozim prema Zelenom hrastu i ona meni govori ko je taj čovjek što je to napravio. Kužiš? I ja to naravno pamtim i danas i misleći da baba laže. Razumiješ? Ja ti onda, pošto sam ima ja jednoga moga Željka Količega, jednoga moga dobroga prijatelja danas i vojnika, u mojoj desetini veze, ja njega pitam da li taj čovjek postoji tu. Kaže on, kako ne? Onda ja mu pričam taj podatak, kaže on 99% moguće da je to istina jer on je takav. Razumiješ? To vidiš. I ja sam moram reći da sam ja u nekoliko navrata nudio te informacije, međutim... Organima vlasti. Naravno. Čak sam i Milanoviću pisao, jer ja to ne želim... Privatno si ti vidio gdje šta je... Ja to ne želim, vidi, ja ne želim otići u postaju Dobar dan, evo mene da ja prijavim zločin. Ne. Ne. Otkud ja znam da taj papir neće u košu završiti? Ne. Toliko o povjerenju toga svega. Znači, neka dođe neka 2-3 osobe kod mene i ja ću snimati sve što im govorim i daćete mi ime i prezime, tako da to su jako opasni podaci i na taj način da ja dođem Dobar dan, ne, to ne funkcionira. Kod mene to tako ne funkcionira. Jer to su krupne stvari. Ja sam to nudio zaista organima vlasti. Taj čovjek danas živi u Australiji, tako da... Da, rekao si mi bio. Da, tako da se to zna. Ali vidjeli smo već da neki zločinci se mogu izručiti iz Australije. Naravno, ako se ima volje, zašto ne? Ali s obzirom na sve opće događanje u našoj državi, sve je moguće. Pa i moguće da se to i preskoči za obiđe. A baku ste ostavili tada kad ste bili u Litvi? Baku smo mi, znači, jesti, baka je preživjela, ne možeš vjerovati, jedina. Znači, jedina u Paljuvu. Mislim, u kojem stanju je ona bila, to je isto. U tom momentu kad su naše snage ušle u Paljuv, ja ne znam, 4. brigada je ušla među prvima, ko je nju evakuirao, ja zaista ne znam.
Samo znam da je ona preživjela i da sam ja odmah se raspitivao za nju jer živa. Mi smo tada, 11.6. zadnji put sam ja tad bio u Paljevu, znači sve što smo ponijeli sa sobom od hrane, od narezaka, pašteta, mlika i sve smo mi njoj to ostavili i pokazali joj gdje ćemo joj sakriti pod krevet da ovi ne bi skužili, razumiješ, kad dođu u nekakvu kontrolu. A baba je već tada izgubila sluh možda neki 85%. Možda 85% je sluha izgubila. I morali smo isto, to ti je problem kad moraš vikat, a ne smiješ se čuti. A ona ne čuje, znaš. Ona ne čuje, ti ne smiješ pričati. To je tad predstavljalo strašan problem i kažem ti... Ali eto, nevjerojatno šta je preživjela. Tako je, da. Tu smrt supruga da koji je tu ležao 17 dana, Bože, Isus. Ovo mjesto meni budi nekakve posebne emotivne točke u tilu, znači i u mozgu gdje ja se, kad prođem ovo da nekada po poslu i bilo kako, uvijek se toga sitim i nisam ravnodušan. Pa ja sam se sad naježio i mogu si misliti kak je tebi koji si to proživio i iznova to proživljavati. A samo 10 metara dalje je bila stana pokojna, evo samo tu priko zida i ona je bila zaklana. Užas. Što da ti kažem, nego hvala što si nas probao. Hvala Bogu što je mene sačuvao svega toga, evo. Ništa drugo. Hvala vama na trudu što to želite zabilježiti. Nisam ja ništa drugi nego iko drugi iz Paljuva moga. Od branitelja moji paljuški. Nisam ja ništa drugčiji, ni bolji, ni gori. Samo mi smo išli ka jednome cilju zajedničkom, ali svi smo imali neke drugačije staze. Neko ima više trnovitu, neko manje, eto, velika većina smo došli na taj cilj, neko teže, neko lakše, ali hvala Bogu. Ja kažem, imam nekakav svoj taj teški put, što ne znači da nemaju ljudi neki teži put od toga, samo je pitanje koliko ko to more pričati i svjedočiti danas nakon 30 godina. Eto, hvala tebi. Baš je, evo, i koliko god teško, vrijedno. Neka je vrijedno, meni to je teško i ja kad znam da to trebam pričati, ne prospavam noć kako Bog zapovida, ali neka. Ima druga noć. Spavat ćemo drugu noć. Hvala i vama, dragi gledatelji, koji ste pogledali ovu epizodu ovog novog dijela projekta Gdje si bio 91. Ako želite još ovakvih priča vidjeti, čuti, pretplatite se na YouTube kanal Domovinski rat Borna Marinić i vidimo se nekom novom prilikom, u nekom novom pothvatu, u nastojanjima da zabilježimo našu noviju, tešku, ali ponosnu povijest.